Maka ji lebih kot dah duduk lagi orang bina laut, dah jauh laut merumpung kot, dah mai kudem, mau belah di bepeng, dah cok 5 ribu dah pajuh kurus, 10 ribu dah jok ke rumah, dah petapa-petapa, menyona rumah bantuan, dah laki apa kecil, tapi aman udip. Ada tak duduk rumah raya-raya, apa dah tengok nyawut, dah tanya nguruk kiamat tengok. Sebab latus alunna yauma idzin anin na'im. Ubina nikmat kita yang balik. Mama dah duduk rumah bantuan, pandai rumah bantuan, lewat je. Hai dumpu kok je. Semen gop juk, ano gop juk, seng gop juk, Bandung gop juk. Cuma rumah sagai singit. Singit kan singit pulain. Awak pegot anggaran Hanabi. Anggaran rumah 80 juta, pegot 60. Ni kata yang awak mak tinder kata yang orang kiamat. Bak malaikat kana catatan rumahnya. Nyo rumahnya dalam anggaran padum ada di Langsa, yang masa idonya. 80 malaikat. Kau pegot 60. 20 tu gaya biasa. Gaya biasa. Grek langrap pada umbah you belah. Le, kablo 2. Sabotu dong kubah ngambuh long tulak long dalam neraka. Anda buat kan? Gaji yang mak tinder pun hati-hati. Hansip mengatanya. Makanya pemuda-pemuda yang dang di depan malamnya terima kasih banyak. Urang tuha yang dang dilikut, anak muda yang dang dike, maka lagi nyo cara. Maka ke depan insya-Allah lagi apa kecil pegah mungkin dajak tergetuk musalla. Nyoka musalla lah pengamulah. Dan darah 2. InsyaAllah pemuda ini bandum istiqamah. Nampak. Dan malamnya tak perayu oleh Nabi. Walaupun sebahagian tak debit luar sana dan yang pegah bid'ah, yang pegah ju, yang pegah ju. Aduh tam dawa bid'ah, aduh memang lut. Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i bagi bid'ah 5 lam. Al bid'atu bid'atani le. Bermula bid'ah bagi 2. Na bid'ah hasanah, na bid'ah dhalalah. Dari bid'ah hanya terbagi 5 lam. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Kebagi 5 enggak. Baiklah dah pegah masalah bid'ah. Oh dongko hanya dah bagi-bagian. Karena hadis langsung kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Tiap bid'ah sesat, tiap sesat masuk neraka. Hanya dah bagi-bagi. Memang hanya bagi bid'ah, pejit bagi bismillah. Bismillah kena bagi-bagi. Bismillah wajib, bismillah haram, bismillah sunat, bismillah makruh. Apa bismillah? Iji bismillah kan bangka bismillah je kun berangkapat. Hanjut. Bismillah wajib dalam sembahyang. Mazhab Syafi'i. Kadang menyesal Syafi'i tu nayah na bismillah. Nyo kan tanya mazhab Syafi'i pegah nyo le baik dah menyempu memang dek. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bismillah wajib kan. Bismillah sunat, pejubu, JPI. Bismillah sunat kan. Bismillah haram. Kadang entu tiron muda awa acara ino nani nang iku. Icukeh tega wajar. Hai. Dan segolam hai. Bismillah. Ya kan bismillah cukeh gop. Ya kan, pun juga helong. Pun juga kah. Mangga pun bismillah. Nyampe kadut. Oh kon, baca-baca bismillah buah harum. Dah usah kan. Jet menyuman baca bismillah. Dah usah kan. Pimp ganja kun bismillah. Dah usah kan. Pimp sabu kun bismillah. Dah usah kan. Muzina baca bismillah. Dah usah kan. Memang hadis kullu amrin zibalin la yabda'u bismillah fa huwa aqta ajzam au abtar. But yang tak puput hana bismillah maka butnya hana berkat. Pilih but ilih. Betul bagi amtina agak baca bismillah ulak-ulak nama Allah bisa jadi murtad. Bismillah bagi le. Bismillah wajib dan sembahyang, bismillah sunat, pejubu JP. Dua dan dua benar. Dan budak hendak. Dan dua nak baca bismillah benar. Penting dan. Mata karara manis takara, barang yang diulang-ulang tingkat ia. Munyo sering nak baca tingkat keroi. Asalkan duk bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Asalkan bedah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Pangkah hek dua krek. Hana hek tu. Nyo tak bedah kaya nang tak kuduk cekat tarik urat batiku. Kujak haruh kujaknya kenyo masalah. Tak kuduk uratnya cekat tarik batiku. Kampek-pek urat dia pun. Kadang dengan dah baca bismillah gadah dari urat. Tapi nak tulis dalam kitab menyo urang tarik urat geyuhoi urang tak sayang. Kena daih malam segogo kadang popoh dua nak tak pernah tarik urat tanyo. Cikok ki. Nai tu bi mata apa bedung sakit. Yang geyuhoi urang tak sayang. So keput lah kau. Dia lah kau ju. Mungkin tarik urat lah kau. Lah kau. Nanti mungkin no langkah malah kau. Lah kau kadang dengan hidup aja kopi baru orang temu. Apa? Dah dia urat lu. Kau muat lam kerupuk muliang. Kakak lam kerupuk muliang lagi kameng kalian titu. Peluk-peluk kau berdua boleh dah dari urat hai kau. Hek dah hai kau yang kenang thut lam. So cerita hai. Dia tulis dalam kitab gue hai, gue panggil Nabi dengan berselawat.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nyan geyu baca wate kejadian tari urat. Peuro pemalam. Nyan dalam kitab. Namban. Jadi bismillah ge bagi peut. Bismillah wajib, bismillah sunat, bismillah haram. Haram bagi dua. Nah haram zati, nah haram arizi. Haram zati mana? Giakem bismillah ba Madinah, nya hanjit. Tapi nah haram arizi. Leh gua pak gua na bom plam gop. Gepak ta boh? Nyau poi tan. Leh gepak bom plam gecok pasal ju kono lang kelendit. Yang tu rumah cok tikin, gesik. Yang bom plam guimum. Leket tan. Watai gua pajoh keun. Bismillahirrahmanirrahim. Nyan pe dengko tak keun po be? Keun karena kan yang haram kan bom plam, yang haram cuma cua. Yang haram kan bom plam, yang haram cuma cua. Yang keun haram arizi. Yang benar haram zati, memang zati haram. Yang baca bismillah. Yang nyo baca bismillah. Dan bismillah makruh, makruh na dua. Na makruh zati, na makruh arizi. Makruh zati mesti lagi pengantin baru suami isteri tak mau dalam, kalian kenan baca bismillah. Yang fakis ala hadza ju kiah keronte. Baik panjang tak nak mit agak cuma. Kan? Yang kedua makruh arizi, pajuh bawang, pajuh makanan yang berbau mulut. Kadang tak pajuh martabak kena bawang ya tu tumpuk. Yang ke bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, makruh arizi kan. Bentuk tak pajuh martabak, pegang nak bismillah makruh. Baik baca ajung makruh arizi ke makruh zati. Juga demikian bagilah bid'ah limang. Bid'ah wajib bagi ulama. Tak bid'ah wajib. Quran yang dibaca bunuh. Masa Nabi hana melok-melok Quran, hana muun-un. Hana muun Quran masa Nabi. Bak pelepah kurma, bak uun kaya nam tulis-tulis. Bak bate-bate. Jadi leh wafat Nabi baru getulis li para sahabat yang gekeun bid'ah wajib. Ada yang gekeun bid'ah konsep bid'ah le. Buat yang hana gepubut le Nabi nyan gekeun bid'ah. Orang pupuk bid'ah asal neraka. Jadi orangnya buat yang pupuk Nabi tu, Nabi hendak pakai himpun asal neraka. Ini mangat tak culok-culok kok dalam neraka ini. BBO neraka, BBO neraka. Kebukanya neraka lewat terbum. Asal kata buk mulut asal neraka. Tapi kau nujuh dalam kampung asal neraka. BBO culok lagi dalam neraka. Kalang-kalang ni le. Alian buat yang hendak pupuk Nabi bid'ah. Quran masa Nabi hana melok-blok. Berarti nyan kagak pegat melok-blok nyo gekeun bid'ah wajib. Kedua bid'ah sunat, kanto duman. Kanto gusi, kanto kramil, kanto kapolsek, kanto gubernur, kanto wali kota. Nyamanyan bid'ahan. Remoy kula, SMP, SD, MIN, SMA, SMK, semia. Sama mandum bid'ah sunat, le masalah daripada mapasid. Legot daripada hanagot. Menyon pegah kanto bid'ah ja aju bak kanto kramil. Pegah ju pak bid'ah ne uli pirong nahan. Pegah-pegahnya bid'ah. Bid'ah sunat le masalah pada mapasid. Selama na rumah sakit ke bid'ah. Bid'ah sunat karena masa Nabi hana UGD. Hana ruang darurat masa Nabi hana. Maka gekeun rumah sakit bid'ah, tapi nya bid'ah sunat. Selama na rumah sakit urang cirik kamu habu peluang. Selama na kantor kuramil, kantor kapolsek, suami kaja deung gepoh rumah. Tinggal ge 3 tepuk leh tahun. Masa gue cuti tak pernah biasa. Nohak godang kata gonbu ijo. KDRT bah. Bedah permoh langsung pak kapal sek pak. Pegah pak don. Mut nak alu. Bedah di kapal sek cok permoh me bak rumah sakit. Di pisum. Pisum tarik suami ke dia bak kapal sek ditetapkan hukum 5 buah kalender. 3 cuti 5 buah kalender. Hodan tu jauh. Tengah tu dua gede lang krengkeng kagak menomat tiangnya 2 krek. Roh permoh ya tahu 3 minggu 3. Anak saya anggap kelong. Cutinya lom jeran han. Apa jeran ni nan. 2 ju lang krengkeng yan. Mamboh kalender. Ni kuat pasah ni. Belum mantan ku Malaya kai walom. Makanya selama nak kantor Kapolsek ada lako-lako kajarin gopoh permoh, tinggal go sego topuk mong thun. Berartinya kantornya bid'ah, tapi keun bid'ah sunat. Alian bid'ah haram pemusutip dalam masjid. Ladom nanti
engkau je urung son ate sewa son ni puduk acara bak masjid, bek puduk musim son dalam masjid. Kan tungku dah puduk ni juga bek belut. Berarti urung puduk belut. Ayo musuh pasal puduk musim son dalam masjid. Tik belum tik belum ya Allah. Luar masjid puduk. Hanya pemusuh lagu dalam masjid harum. Alian bid'ah mubah. Pajobu di sofa. Alian pajobu pakai sendok. Nabi ada pakai sendok punya makanan. Enggak je menyada pegah pajoh pakai sendok bid'ah, tak pajoh mi kuda calu. Mumi calu ada pajoh ibi sendok sit. Nan mi calu api ibi sendok. Aci you pegak mi kuah taga baik pakai sendok, calu aju sini nak iplung samping ah. Jadi ikut ulama lebih selamat, ikut ulama lebih selamat. Kepui dapat carang-carang roh leh nampu. Tanyakan malim carong, tanyakan malim carong. Tip-tip olabu ka tente gule, tip-tip gule kalau tente olabu. Tip-tip muluh ka tente engko, tip-tip engko kalau tente muluh. Lengko le engko meneng engko jerik. Tip-tip malim ka tente carong, tip-tip carong kalau tente malim. Urang carong ramai urang malim dit. Meninggai Abu Paluh Gading, so yang kantau bak nedu Abu Hanali. Meninggai Abu Syekhuna Abu Yamadawali, so kantau Hanali. Makanya baru terasa setelah tiada. Cocok lagu Rama-Rama kena. Baru terasa setelah tiada. Orangnya temantang na ulama seakan-akan hana butuh. Semantang na gurai langgampong seakan tak butuh. Senama na tungku langgampong seakan tak butuh. Wadah tungkunya ka hembus nafas terakhir. Kamu tutup ngejaga fan. Baru dong. Pakanku. Apa tak boleh. Mata udik tengku kan nebut. Jelain lah. Ya Allah. Makanya selama mantang na tungku langgampong jabut. Lagi malamnya kan undang long kan yusombut mahna kitab ada lu apai. Atau yang tangkup berhayu. Nah, maka syukurlah pegot pengajian anak muda. Syukur. Kan dengan pengajian dah dapat ilmu. Alian bid'ah makruh. Le bid'ah. Maka malamnya pegat maulud bid'ah. Tengku Nabi nak maulud. Nah. Cuma maulud Nabi hana sama dengan maulud urung Sungai Lung hana taban. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, lima datasumu yauma Isnin?" Ya Rasulullah, pakai puasa Senin. Nabi jawab, "Lun puasa Senin kana uro Senin uro lahilun." Lun puasa Senin karena urus Senin nurul lahilun. Maka lun puasa Senin. Jadi Nabi agungkan hari kelahiran beliau dengan berpuasa. Cuma beda dengan tayo. Tak agungkan Nabi tayo dengan mumpun. Nabi ke puasa tayo apa jabu. Yang pada dasar pokok hukum. Mengagumkan hari kelahiran beliau dengan beribadah. Beribadah. Nabi dengan cara puasa. Tanya dengan cara mebu. Mantap mebu kena melasah. Kena tempatnya. Nah haram tidak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bi makanan fakir miskin. Gayu apa kedam? Gayu. Berarti pada tempat maulud bi makanan fakir miskin ibadah. Nabi ke puasa Senin karena ke peraya orang lahir Nabi. Baik pegah Nabi hendak ke maulud. Yang pertama lakukan maulud draw ke Nabi. Dia ke pertanyaan. Puasa Senin pemantang inohat pu hanali. Mantang kan? Mantang. Terjadi puasa Senin pajan pun. Karena masa Nabi ke puasa ke peraya orang lahir Nabi. Sebagaimana puasa Senin mantang mula ulang, menankah mula ulang peraya orang lahir Nabi. Namban. Tapi orang inong menyo rencana nak puasa Senin lakai izin bak suami le malam. Lakai izin bak suami le malam. Karena puasa sunat butuh izin suami, kecuali puasa wajib. Tek malam Senin cukeh lakau. Pura. Sengah Senin lon puasa Senin boh. Bek. Gay iblis orang pun datang kau puasa. Bek keng ke lakau iblis le. Mungkin lakau ditam kadang sengah bengah lakau nak jak Bandar Aceh. Kan kejak aju Bandar Aceh apa ya tam puasa long. Lebih mangat nak puasa nak nyai rumah. Kan kadang sugolom jak kadang. Kabeh kadang. Tuk menyom tengah puasa kan hanjak kadang-kadang. Sabak ji batil puasa kan si kurang bawah batil puasa. Yang pertama memasukkan sesuatu dalam lubang terbuka. Batil. Dah lubang terbuka hidung, punyung, babah, kelikut. Yang batil puasa. Dan pasal hidung itu mong batasan sakit. Ingoh. Ino luah batil. Aino, bak iluanyo kan kena ino. Aino, kadang ada tarik bulai hidung. Kerja rezeki orang yang galak cocok hidung dari luar. Boleh-boleh ke dah?
Pasal lampunyung batal puasa, munya kaitan mong batasan sakit, munya iluanyo hanapa. Tapi mau kau dalam batal. Alian pasal lam mulut batal. Kan batal ju jikalau ditelan. Baru batal munya tungut, nya hana tungut hana batal. Paling hukum makruh. Munya tungut batal. Age urinang ya rasa ia te sebut puasa. Jelek. Rudah balik. Hana batal hukum makruh. Tapi menyautuk batal. Cauro tu kok berat tu lo belum puasa. Nah nomi ikli we beda ikli. Kebetulan kapoh dua kai puka gede. Ya belum sagu nak pegot pula. Jadi nomi dekat es krim. Blok es krim. Dan nomi ke le mama aci mama rasa le namangat. Tanya dah puasa. Dah peduk dekat lidah. Moyo hana tungut hana betul. Alah kebang peduk balik dah mencapai ekonomi tip up lah tungut batu ah. Betul ke? Pun benar peduk galak-galak mencapai ekonomi ikap akip lah tungut batu apa sah. Tunggu sembahyang luhur. Tu sembahyang luhur. Bak pet. Le raja ro pasal ia labah. Kumur-kumur. Pasal ia labah waktu untuk hukum sunat. Maka hikmah pasal ia labah untuk mengeluarkan dosa babah. Pasal ia labah. Sunat. Alah kiban tengah ke kumur-kumur. Ijak lakor lekot. Berat. Nak tengok. Hana betul. Rezeki. Apakah hana betul? Karena pasal ia babah perintah. Jadi karena terkejut hana betul. Bentuk ke pasal terkejut. Cicom lam. Batu. Bunuh hana ada depu tu icop tu yak tulak ada lekuk ilako memang cipu kejut. Pu buka pleng tengok i. Karena paso i dalam babah perintah ba wudu tapi paso i dalam mono paso krim kan perintah. Maka menyotong walaupun terkejut betul karena kan barang perintah. Beda bab perintah ngana perintah tagai. Jadi nampi hati-hati bentuk kayu pekejut-kejut ro. Be jina jalur ro masing-masing alur yang pakai banda tamong. Alurnya ni lagi maah rindang. Kadang watek buang air kecil, ujung jaro bek dilengkuk. Rata menteng karena menyanda lengkuk kena wilayah membatalkan puasa. Ni lagi maah. Nanti lebih rinci tanya mbak gurete tumbut. Maka rindang watek buang air kecil, buang air besar, tangan ujung jaro bek dilengkukkan karena tamong wilayah membatalkan puasa. Jadi yang paling pegah suami bunuh ini aja, happy puasa adanya. Kadang segolom ja uban daceh, kadang. Kerja tunggut ibabah, batil puasa. Ibabah pilih boy babah. Yang pertama tunggut ibabah gop, batil puasa. Teki ibabah gop, baik terbayang ibabah dari meja agak acok, agak ajib kon. Ibabah atas taknya. Kadang tanya puasa Senin, suami nak ja uban daceh, segolom ja uban daceh, kadang. Jadi tetelan ibabah batal puasa. Maka dia punya suami happy puasa Senin, kakek baik puasa. Tengku, suami long hanai rumah. Malam Senin, lo puasa aju. Jauh roh ke gua, lepak ke gua. Apanya gua bandar, nak buat leung. Ngopo ada kat nah taboh. Terus rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Acik kacau sikin kena. Kepo bang? Ada kat nah gua. Mengada. Kacau iya kena. Cok. Duk ju, pajo. Nyam nyokai pakak pajo kuih lelaka. Allah malaka sum tuju. Ke lelaka ka puasa. Puasa long bang. Teman ke buka-buka. Tanya abang lagi buka. Hana buka ada mudah podang puasa. Kena bang ipa Jokowi. Teman, pesenang hati abang. Nyan pahala sama gena buka por tujuh. Karena pesenang hati suami. Jadi tengah lihat tampu-tampu abah pegah bala ko. Tengah bersering waca ora. Jadi pahala puasa dapat, suami senang, bedanya ada kat nah rempak baju. Kaji menyaurinang karena ajak-ajak buat ada dengan suami hana ekstrim tat urin. Karena paham hukum. Aci pajo. Oh, puasa long. Hana, ngak roju. Long puasa long. Baik nak betul-betul puasa long. Nak puasa long. Pajo juga rono. Ni kan ekstrim tat urin. Jadi punya orang tahu jalur hukum han. Lagi urinang iwo suami poh 8 malam poh dikurung iwo. Li sama yang isya ke baca Quran ke buat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Walako. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wal Qur'anil Hakim. Idang lako pamit tu. Innaka laminal mursalin. Lelako. Ilako ha pamit kama.
Permoh baca aju Quran. Kan? Sebenarnya khadam suami hukum wajib, berquran hukum sunat. Menyokah hak hak langkama sadaqallahul azim. Jom Quran tak mau dalam. Apa nak bang? Kacau batam kau urut kaki mesti pak pintu sakit hati. Rupanya you urut kaki lah kau. Urut kaki. Tok Quran tamang langkama khadam suami. Lebih banyak pahala. Dan tanya je kelak kau pun hoi permoh baik tengah ibu. Baik sakai ber hak le. Hai bodoh. Dahsyat, bodoh. Quran kalau tamat. Baik tengah ibu, hoi pada hana ibu. Jadi permoh berkata pegah menan yang pegah tempatan. Asal tu honda lah kau kayak Quran. Genging leko kaiwo kagak cok Quran Yasin. Walau nyanyi itu bayangkan. Sampai leko baik preh-preh dur yang sampai dengut. Dengut leko poh 8 uro jaga. Yang sadaqallahul azim. Selamat. Ya menan. Jadi yang paling pegah maulud pertama sekali yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik pegah maulud-mauludnya bid'ah. Bukan. Bid'ah itu bid'ah hasanah. Bid'ah god. Punya ada pegah hurung pubuk bid'ah asal neraka. Nyampi hana sadar dia kata culuk Sayyidina Umar dalam neraka. Malah yang pegah tarawih berjamaah kan Sayyidina Umar. Ali kepedang hurung berjamaah kan Sayyidina Umar. Ni'mal bid'atu hazihi. Segak-gak bid'ah dalam pubuk. Yang pubuk bid'ah pertama Sayyidina Umar. Punya ada pegah hurung pubuk bid'ah asal neraka. Berarti Sayyidina Umar pun. Aneh.